දරුවොත් එක්ක ගත කරන ජීවිතය තමයි ඇත්තටම මගේ සතුට. Nobody seen the mother work. මම මනසින් වෙන වෙහෙස සමාජයට පෙනෙන්නේ නැහැ. பொதுமக்கள் ஒரு தாயிட எஃபர்ட் புரிந்து கொள்றதில்ல. But sometimes I'm in my phone and I feel uncomfortable. I have to waste more time for her. ஒரு வியாபாரத்தில் இணைந்திருக்கும் ஒரு தாயாக முக்கியமாக டைம் பேலன்சிங். මගේ ස්ටාෆ් එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට මගේ ඉවසීම ආදරේ කරුණාව ඒ අයටත් දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් වුණා. நாள்கடத்தில் நான் ஒரு சாதாரண பெண். සරල සාමාන්‍ය අම්ම කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරගෙන යනවා. செய்கிறத அவட மனசுக்கு ட்ருத்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. I want her to choose her own life. ඒ විදිහට හැමදේම බැලන්ස් කරගෙන ලෝකෙට ආදරේ කරුණාව දෙන ගමන් හොඳ මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඉතින් මගෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ.